Kuwaritemu ni ibinini bivura malaria kuva ku bana bapima ibiro 5 kugeza ku bakuru. Ubusanzwe Kuwaritemu igizwe na artemether ndetse na lumefantrine. Ibi bigize Kuwaritemu nibyo byica agakoko gatera malaria mu maraso gakwirakwizwa n'umubu w'ingore witwa Anopheles. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo Kuwaritemu ikoreshwa. Mizero Media irabakangurira gukoresha uyu muti nk'uko wabitegetswe na muganga, uko byibuze Kuwaritemu bayifata inshuro 6 mu minsi 3 gusa. Niba ari umuntu mukuru guhera ku myaka 16 ariko ufite hejuru y'ibiro 35, ku munsi wa mbere fata ibinini 4 icyarimwe, nyuma y'amasaha 8 wongere ufata ibindi. Niba ari umuntu mukuru guhera ku myaka 16 ariko ufite hejuru y'ibiro 35, iminsi 2 ikurikiye afata ibinini 4 icyarimwe mu gitondo, ibindi 4 nijoro gusa urabuyimaze. Niba ari abana bari munsi y'imyaka 16 kandi bafite hagati y'ibiro 25 n'ibiro 35, ku munsi wa mbere afata ibinini 3 icyarimwe, nyuma y'amasaha 8 ufata ibindi 3. Niba ari abana bari munsi y'imyaka 16 kandi bafite hagati y'ibiro 25 n'ibiro 35, iminsi 2 ikurikiye fata ibinini 3 icyarimwe mu gitondo, ibindi binini 3 nijoro gusa urabuyimaze. Niba ari abana bari munsi y'imyaka 16 kandi bafite hagati y'ibiro 15 n'ibiro 25, ku munsi wa mbere ukoresha ibinini 2 icyarimwe, nyuma y'amasaha 8 ufata ibindi binini 2. Niba ari abana bari munsi y'imyaka 16 kandi bafite hagati y'ibiro 15 n'ibiro 25, iminsi 2 ikurikiye bafata ibinini 2 icyarimwe mu gitondo, ibindi 2 nijoro akaba arayimaze. Niba ari abana bato cyane bafite hagati y'ibiro 5 n'ibiro 15, bafata ikinini kimwe, nyuma y'amasaha 8 wongera umuhe ikindi kinini kimwe. Niba ari abana bato cyane bafite hagati y'ibiro 5 n'ibiro 15, iminsi 2 ikurikiye bafata ikinini kimwe mu gitondo, ikindi nijoro gusa ikaba ihagije. Ibinini bya Kuwaritemu bifunze mu buryo byorohera buri wese n'icyiciro cy'imyaka arimo kubona uko afata uyu muti. Niba udasobanukiwe neza wabaza muganga cyangwa farumasi ukwegereye. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe Kuwaritemu ikoreshwa. Ubusanzwe Kuwaritemu ikoreshwa mu kuvura malaria igihe umaze gusuzumwa na muganga akabona ugaragaza ibimenyetso bya malaria. Ikintu cya mbere cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu ni uko uyu muti ukoreshwa mu kuvura malaria, ntago ukoreshwa mu kurinda malaria. Ikintu cya kabiri wamenya kuri Kuwaritemu ni uko ugomba kumenyesha muganga mbere yo gufata Kuwaritemu indi miti yose uri gukoresha, kuko hari imiti idashobora gukorana nayo. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti ivura igituntu. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti ivura igicuri. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti ivura ibibembe. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti igabanya ubwandu bwa virusi ya sida. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti ivura indwara zo ku ruhu. Umwe mu miti muri iyo miti idakorana na Kuwaritemu twavuga imiti ivura antibiyotike zimwe na zimwe. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu
nuko ishobora kugabanya imikorere y'ibinini biringaniza urubyaro, bityo mu gihe ufata ibi binini wagisha inama muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti. Ikintu cya kane cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu nuko igomba gufatishwa ibiryo, amata, igikoma cyangwa ikindi kintu cyafata mu gifu. Akamaro ko gufatisha ibi binini ibiryo ni ukugira ngo umuti ugere mu maraso neza, by'umwihariko ushobora no gusya ibinini ukabivanga mu mazi mu gihe kubimira bikugora. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu ni uko mu gihe unyweye ibi binini ukaruka hatarashira isaha imwe cyangwa amasaha abiri, ugomba guhita wongera ukanywa ibindi. Ikintu cya gatandatu cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu ni uko utagomba gufatana ibi binini n'umutobe wa grapefruits cyangwa se pamplemousse. Ikintu cya karindwi cy'ingenzi wamenya kuri Kuwaritemu ni uko utagomba kuyinywa utwite cyangwa se uteganya gutwita, kuko ishobora gutera ibyago byo kuvamo kw'inda. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku ngaruka mbi Kuwaritemu ishobora gutera mu mubiri. Igihe ugize bimwe muri ibi bimenyetso ukwiye kwihutira kugana kwa muganga. Gufuruta ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Gutera cyane k'umutima ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kumira ukababara ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Guhumeka bikugoye ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kubyimba mu maso ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kubyimba mu kanwa ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kubyimba umunwa ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kubyimba ururimi ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Kubyimba mu muhogo ni kimwe mu bimenyetso by'ingaruka za Kuwaritemu, bityo ukwiriye kwihutira kugana kwa muganga mu gihe bikubayeho wanyweye ibi binini. Igihe ubonye ibimenyetso bidasanzwe byiyongera kuri ibi tumaze kubasangiza, ukwiye guhita uhagarika uyu muti ahubwo ukagana kwa muganga ukwegereye. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kuribwa umutwe. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva uzungera. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kugira imbeho n'umuriro. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva nta mbaraga ufite. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva unaniwe. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva udashaka kurya. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva ubabara mu ngingo. Ku rundi ruhande hari zimwe mu ngaruka ziterwa no kunywa Kuwaritemu ariko zitatuma ugana kwa muganga, nko kumva ubabara imikaya. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri Kuwaritemu.
Ikintu cya mbere cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba urwaye indwara z'umutima cyangwa hari uwo mu muryango wanyu uzirwaye, banza ubibwire muganga. Ikintu cya kabiri cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba urwaye indwara zitera umutima gutera nabi cyangwa hari uwo mu muryango wanyu uzirwaye, banza ubibwire muganga. Ikintu cya gatatu cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba urwaye umwijima, banza ubibwire muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti. Ikintu cya kane cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba urwaye impyiko, banza ubibwire muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti. Ikintu cya gatanu cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba ugira potasiyumu nkeya mu maraso, banza ubibwire muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti. Ikintu cya gatandatu cyo kwitondera kuri Kuwaritemu ni uko mbere yo kuyinywa niba ugira manyeziyumu nkeya mu maraso, banza ubibwire muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti aragufasha uko ubigenza. Muri uru rutonde ntituvuze indwara zose zibujijwe mu gihe ushaka gufata Kuwaritemu, bityo mu gihe ugiye gufata uyu muti banza ugishe inama muganga kandi umubwire ibindi bibazo by'ubuzima ufite. Mizero Media irabibutsa ko Kuwaritemu ikoreshwa gusa mu kuvura malariya, ntikoreshwa mu kwirinda malariya. By'umwihariko umuganga azagusobanurira ibibujijwe byose n'ibyo ukwiye kwitondera kuri uyu muti. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twagajejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.